Catrìona fa mi a leabhar Cluicheadairean agus còmhradh glan. Agus a sin bring mai dhéing ag an a freicreach ar ha chuúlaúna san tuaire dá creachtaí mar a ball-coise a drásta le cochban na crúne. So, Catrìona bheith ball-coise na chuspar taing a chud? Ha, gyma niwnach na dda skrifydd mar awr yn y tîn hwgyd. Chos i gysgialwch, bod mae un sy'n y faidydd a mae un ahad na bolich as a stori agos nwrdd yn y faising rys. Agos beth ydwch na dda chos i mis meich o mae un nghorion yn hiolwch. Chos i mis meich o mae un y fac as grisio gesyn colwch. So i'n dda, mis meich gymig clwch ball-coise. Dig yn gymaf ysdiwch a gag idiog. So nwr sy'n adfer fod yn elef am eith jaralwch o gymig a gei. Agus mwyd fi'n am hyn, nŵr dech o dwlig sydd i'ch sy'n y fi gei agos y fi nad o'ch lwyd ar ball-coise. O chan y môr yn dyn i ha gei gyffosgyd sy'n ball-coise. Chan y dyngus yn fi yn ras dy, a y dyn i, mis fi'ch yn match gyda'n Sweden, as it's a third division. So chan y dyngus yn fi ag RD dy, y mach. Sa sy'n nionach na, mae'n ysmynus dwi ys, y chwrdd drioch ila hon. Fan ych yn y gen jiffer sy'n bi, mae ha dyn i gei. So rwy'n stoch yn mynd machismo a ha as y ball-coise na chylid dionach. Fe'n gyfer dyn iawn na ha geis chylid dionach a diachwg. O sion doch nog heel. Als je er van misschien kan kijken, dan moet sion toch nog heel dingen in je years. I mean, je dacht law of averages gaan natuurlijk niet dingen in je years. Als je nog wel wat minder is, ben ik met je gemiddeld houdt ik natuurlijk. Acharo kalig is samen krijg. Dus it's a sort of last bastion. De gaat je gewoon voor een doeling uit de Vigiano show. Hun het leuk. Gaat behoor uit. Ach, je ziet ook gegaan haar Facal genje. Halke naar goeding uit. Y fi ffosgwtio. Ham is nhw'n biach o'n cyfydyn iawn a hamach o'n ysgybach. Ac ti ddod nhw'n fath o gywyr i fi gypoblwch. Gag ras o'n se y fiacol o hwrw cymryd y fus na terraces. De ag o fi tochart gaif. Agus ha cwrt ac yma sydd o'r fod dyngu just in fashion nhw. Sbiasing yn y dynnu clwychda'r bwch o'r profession dy hannig ymach. Ond ymddeithing agus sgial gwafsoch tŵrsioch. Ha yn character, Chris, Cluicheadairean star striker, junior striker, ac efo doch ys cymwr gyffau y career yma as na sgilyn ac ha genw, ha tos dim yr ygydd sy'n just in fashion yw as y sgil na chyr. A sy'n un stre ha rwy'n trwy'n y stori a fel Chris dolygiadju chyg gyfer ag e. A ha rwy'n ila dol, so mae'n hwystig sam ag i'n tiolwch a sio. Agus mae ha rwyd gifr ac Chris ha rwyd yn ila ac dyn ila sy stori na chylid dionach y fi ffosgyd ti'n mae gyn. So agus cwtch gan y dyn i sio ha dwi'n ofysach. A rwyd ha ahar Chris y gianw ga fen sgan y dyn i ha ti'n eich yler. Ha se ulefis da hon. Ha creator. Ha se dyn i ofysach selfish hon. Sa gyda chan i las mewn chwgyd ac na ha giwri a hyn. Agus ha... Get ha a hwlwrw dec a cwyw. An tiolwch agus ha opydd fa agus biarstus agus tøybor. Hwlwg tu nach bydd cael ele hi. Ela mynd i sio ach chaniel na hig giliorga. Chaniel. Agus mynd y sgael awn sy... Ha mis opswm bwysyn as yn sgrifo ac yn gymal trig. Dyni ha y sialting i efo i pen gan yn hyl. Ach is na'n llawn, sy'n smwant sy'n ac eisiau dyn i gymryd reality a hond. Mae'n smwg gwestiwn nhw am sy'n chwein sy'n hwls, sy'n chwein ysag y dead dyn i smwng. Ha sy'n iad brin mae gen sio rea. Mae'n jaraf chwsbydd, mae siwr sy'n ha wy ac y gys ac yn mis mynd i mar sgrifyd yr yn eith. As y fe ha ila, sdol ha hec na character yn ac yn nach byd dyn yw y sialting gan yn tŵ. Ai, a was ook wel wat ik dus na haar kujog, I mean, dat was beschreven Sam van mijn jury, viaching die, gaan mijn jury gemiga man ulleveest, maar zo'n aan een dooien had ik een pathetic. I mean, helemaal en allemaal dat je niet kan, maar dan je het is toch wat te fall off voor feeding ook, dus voor reality. She create a lack of home. She think gaan een smaak kijken is en de wien heen, wie fi fein na hageri. Na big smach na biar is je gaan het een instinct te gehen rut na her. Agus could you have the catching out of fairest go Sam?
na fi, chi'n tor tripla cheque y ffain bod yn siarad edrych gol a hawn a ben pwyddi ag a job ag a harag a deg a chwl cael sy'n gyma fferys deg ys mwyswn a mes mwyn hafod yn ffast dwylich chi'n rhaid sy'n creu fath alc yn ffer ga gyfer bod yn dwylich gas yn sgwrsio na chwrn yng Nghymru ffain bod yn hag an iwri agos mae'r byg gyda dyn elech o dwylich ha fi hegeri yn rhywbeth yn sio i enw sy'n hadog ein elech hon As haar karakter ille hon karakter og ben is how farach gin gewel a chullerút na ei. Va heolch bjarstel schailet en har gedachke ha essen et vi han het ballich ille se skol et vi die burioch et nunje wokke va scho wo vai an een P1 is ha scho haast de lentings aan de stee schak de jinkenbush ach sé gascoch a hanú ben sé bhí gas mi go magéal a ben at sa bhí léir seo. Agus chuideach get a sin bríimi í cúspar cara dorocha piúthar ben. Piúthar ben. Sé character was of éiving a hínse as Hey Sasson in call as our band's called Death Infusion. Check us out on MySpace. I'm the one in the zebra mask. Whoa, you know, an a noon roskra ha sul ille. It's not a material galeoras an leor ille. A mis nu le so she Sarah or she Zara. Zara. Like a mafia ich mein, ich mafia ich bin tor uten. A vai she o amsof ma va fame, va mi fado ki marker o fame Chris. Kuchigin an thu ekkisen. Ben, sorry, kuchigin the an thu ekkisen. You know, it's on his team. Snoop and she a show, because I go off your glow, she created a range. Had you know, I got fighter put ga. Half fame with kuchigin had just dog hookal. Dog bokan tukal ga. I guess half, I'm falcon come back in talk me, crazy about me at Ben. Well, then, my half story could be inch in a later. Thing to Cluicheadairean character and get the how miss or so mi falcon go back my falcon jelly a lot great character on the ben I'm faking a behave go vieke the straight show he just me out in mir loks bia toliche ekua a had jioka sa sioch go clock ha show I guess I can then I'm van nog le ben she how was doch doel ik in the name you know get a vehe sad and burioch show do ha an gul so how het meer wel ook show I was hier and I did an gulach kiert I was so rich as shit das ha garige gehoelerut I guess gewelle Gionoch a vehe geleer agerige het skade ha faraching gonna nech vergeulige Dis is de werken gewoon te voor leven erin in Dis is een feedback heb doen je toch goed. Wel dat ik weer gaan een eisje gaan als je wat ik raak in die jakker die rekenen pokken en down dus ik het wel ik trouw nog kleintjes met emotioneel. Is toch een wel routine en ik het dan hin of haar vastelijk le zien naar her for the faint-hearted when I sit as a gaan in there. So it's toch een sealed packages top shelf. Ik heb done shit. Ik heb done shit. Ik ga misschien ook wel. I mean, I think it can't think round. That's a hand. Ik torsel dus je roet daar zo. Maar haar torsel maar kinderen had al een lente. Wel, she's a done so fijn nach die. Shane is skills the I mean, have me fiachni die stuur met een so many keinspatch is het in de gronig. Ach, maar skeal gadie aan die torich Gidach Yang, he mis nog werk met Catrìona Lexy as a like obviously the North National Theory. Alice, waar ik mean, hoe dat hard, I just motor again. Je had de kraak in de hoort area. Hami vi gemaakt door je. Caridi een fanbase ik heb zo schifie dan niet. Is mijn 60s aan het. Dus ik dat in je leven bij jaren geen ik hem zo bottig. Ik had het Catrìona met de hoort area. So mijn goede Catrìona nog wel. You know, shouldn't root stock wel een kuspath. Is toch een story heen. Could you be in route maar kunnen we rohu en maar een ko na leefter en dat gaan een kale is dat het ko had dan ook al shows karo. Oh, shit. Route van zijn leven. She na jala geen stop nog beetje swing op. She had some name ze brengen mij in is camping room met de hoort area. Maar zo gaan we in ball-coise kutjok I guess. Ja, me die week maar fake loch maar in maar gaan brengen mij in ball-coise is maar gaan liever ik or het hoor maken ja maar sport I guess skreeuwen mij
ball-coise. Ach ag yna im haes am gyfel ymharstio na hac yma. Mi chalwr agos cwrsion y hasin. Sy'n yn interest ac ym sy'n hasin am cwrsion ball-coise. Y fawr gyda rwts miedd, cwrsion y fersiwn. Agos chord ar ym fi cwnad, di sy'n cwrsion. Agos fa tor ein i frin am ein sy'n. Gona fa iad sy'n ysmyn, chwg y fasi o'ch yma'r fai. Agos dweud bod i'n gwybod gianw. Et son aharchwg. Omsog miach ag yw jyst mwyd ag ein eisiau dydwch gyffeim ddyn eisiau jesu yn orda. So fi dan, mae ien, ac sy'n mwr a sy'n ferin o'ch cydji. Am y ceintio. Sy'n mwr a sy'n ferin o'ch cydji. Sure. Wel, mwr yn tang Catrìona Lexy. Fel at, Alison. Agos fi yng Ngymwyd sio, dwi'n sy'n byd nabig wyach gan y ball-coise, sy'n sgiol o'ch gyrlu ham, mae un y character agos y hwnnw dwi'n